Karbiang long berta kita hanci bang ini sami kita hanci hanci pi. Apa yang si headline serjuik tha. HAD Minister Agari kacingko ya di malong amat PSO apran kita. KSA Samson Teron atum son phi ke mga puthak mit heng tompen armu jejeng kon. Grihini ang deng ka sa Club Football Championship kacipati kang kupon. Bukulia Police Station ang kangatumi ajo baji crazy rachiti ma pormalom HAD Minister Sumrong hang PSO butunga motor Raja Pothar Thorom tulalong ahiring tangrak pen kacingkoy ahiring tangrak ajok PSO Ramsing Terang adi malong amatsi aprandam juilo sita hapu driver abang apran pen cepajok lo bangso huni ke phonang lok lake Khasamoria long rakut sabalong HAD Minister Sumrong hang pen maing pupot det api mithanga hem kacebang boma hutsi ahuni polo Kopai kemi HAD Minister Sumrong hang kaprega garia long si chethabdun pusi bertalong West Karbiang Long Khironi Police Station angkang ki parlo atumiyar nikang sampor phai truck rachiti ma porahut KSA Samson Teron ke Japon si Khironi Towar ko Khipen Khironi High School pathua klam along an armu chejeng padupon Bangso along alang litum ke mangpon son phia puthaksi ninjepon CAB tu child policy dapen panchayati raj lake siksidul angkang arlo ke nang palut long le jong si ke mga teng pen sikroi pulotek kopilone kacheplang ji bangso ajoine state government lapen central government atum si adai chen pon nang ji pupen BJP go back Narendra Modi go back uhang taram si bang phoro phoso se armu chejeng atum slogan ke hang pon parom flu Khironi Penren Singh Teron News Fast Karbiang Long প্রথমে যে আমি আন্দোলন করা নাই এই সরকারে শুনিল আৰু শুনি যোৱাত উচিত আজি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি উদ্যোগত খেৰণী চাৰিআলিৰ পৰা খেৰণী তিনিআলিলৈকে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল UCC পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেম টু কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিল এৰিয়া তাৰপিছতে আপোনাৰ এই নতুনকৈ চৰকাৰ যিটো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট টু চাইল্ড পলিচি এই বিষয় চাৰিটা বিষয় লৈ আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা Karbi Student Youth Council Indeng Sirkep Mahangke Tegarni Wolong Komaji Karbi United Thabalong Katalong Pon KSYC Mai Phu Prakash Terang Pen Mai Chari Ponsi Alohisa Puaman Peng Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chetong Dun Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EMMAC Etung Chetong Dun Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Long Sing Teron Johnny Dimung Jakas Chairman Khon Sing Teron Jopha Luhi KFA Mai Phu Tingku Inti KSA Mai Phu Bijoy Be KNA Mai Phu Dhor Sing Terang Lapen Kaprek ke Thegeding Atum Chetong Dun Si Mayardi Pidut Pini KSYC Mahangke Tegarni Pona Mayalong Alohi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Lam ke Jaipon ke Karbi Angbong Chelang Nangji Lapen ke Charlie Ahin Praprang Dun Nangji Pusi Ningjepon Lapuana Jakas Chairman Khon Sing Teron Pen Sitame Non ke dobom Karbi Anglong ke dobom problem Sitame KSYC Song Pentame Chesong Pon Bomlo Lasilaan Sosesia Prang ke Bangji Karbi Anglong Aratapan Cherap Cheto Bom Nang Popusi Pini Indeng Sirkep KSYC Mahangke Tegan Amayalong Jaipon KSYC Mahangke Taking Samjin Pen Mai Pachun Pon News Desk Report News Fast Karbi Anglong Kedamtang surihini rakrehini pen kre thomaningkan PHA Saihem pen kapang ni Delhi Water Supply Scheme patangdet apita hadagaratum misen pen lang junlong lesi aningkaningkan pathon Pinpur में बीजेपी सरकार परिवर्तन को अमेन पेन रागफान पमांग हुसी PHEM प्रदीप रोंग PRD के पीपेदे राजो बांसो पुथाक कारजुदाम जी अफाल साइहेम गुमरीदाम आहुत सेतामे PHE इंजीनियर चोकामार अतुमांता साइहेम चेदोबांग बेपुसी Karbi Anglong United People Association amai phu mohon teron roftov along ferangke amai ke phahut jai anparta PHE lapen PWD contractor bill ke doan Tim Karbi Anglong Angbong si Cepador et ajok General Contractor atum aphan bill ki pipedet ajok pachelang krong puta jai Jongsi Sarkar pen nang ke pale ason pacitang te ulote KAUPA atum sodak pen che song nang kok ko puta
Ningje. Engineer kabeda aja ini cetong lah model apa tuh indika. Bimal Sharma 2012-13 में हम दा स्कीम सिता 14 आलो में कंप्लीट हो विदेशी लोग की कुछ सिता में नॉन बीजेपी तुम के राना हुबिदा पितोजी परिवर्तन सरकार बुसे आला तुम ची कुपंग मती सिता में कुपिया पोसे हल है स्कीम के तांग हरमु amuka pini habib pincong anu mah 2012-13 benta 13-14 alom bengke CM ta tuliram rohang amasi belum mati Kasa lapen BSA atum pen cepatir piponsi BSA patwa klam along monsing tiso cikimo amen pen krihini angdeng Kasa Club Football Championship kapatu Bangso Amayalong Kasa Vice President Lipson Bay Kasa Treasurer Ken Singingti Kasa Assistant Secretary Sanjoy Kro Baithalang So Town Committee Chairman Chandra Ronghang MLA Dr. Mansing Rong Pi Pinpo Sarhabe Rongasar Pendang Lok Penangan Ketegiding atum cetong dun BSA alama lapen Kasa alama ing Turponsi MLA Dr. Mansing Rong Pi ahin pen krihini angdeng Kasa Football Championship kacepate ing Pupon Pini kecengsi kacepate pon Pilgrim FC Dipu lapen Lotu Mari FC Angbong cepate ponsi Pilgrim FC atum pen Lotu Mari FC Aphan 2-1 goal pen parempon Baithalang So pen Rajan Ronghang News Fast Karbiang Law Pini aberta nasi pajudlo domin thakme kardom